Nupagadi. Nupagadi parası. Kendiniz için siz? Simbo hurmatlı mehmanlar. Siz? Aktanakılay. Aktanakılay. Yaşlar parası kendiniz? Tomuzeli değil. Siz? Mağbuli değil. Hurmatlı mehmanlar. Kendinizler? Oyuncularla bir daha katıl olacağım bu yazda. Kendinize bir uzat anlatırımızda Macaktan başlarız kendiniz. Akıllı para kaç paralı? Kaç paralı? Sizin paranız. Mağlul parası. Azır bizim oyunu bölüm 3 bölümden bulup 3 bilgi bileyimiz. Birinci Kırgız bilgi bileyiz. Gelin ortamız fazla. Macada bilgi parası. Gelin size. Maestro. Ha? Kırgız'dan beraber çatırız. Sen. Hey, Kırgız bilgi bileyiz. Sen. Ha? Biliyiz abi, biliyiz değil mi? Hile parası. Ha? Çoğalatma, çatalattırız, macada. Tövle ceti olsun ama. Kırgız bir bol olsa, cansı bolga bilet ceti olur şaka. Hurmatlı imanlar, Tomuz Jeni parası. Geyse, Kırgız beyiminin gitti. Özgücü bileyimiz, çabuk oturasın. Bunlardan hep böyle ceti alışmalılar. Arkadaşlar, gençler, aktan akılay parası gitti. Özgürce bileyim, gençler. Balamız kakali beyni bile türet ko, Kırgız beyi olsa. Kendiniz dağları Mağbuli parasa, gittim. Ne bileyiz ağlar? Komuzunuz özgeçe geldi. Çıkaç komuz mu? Ha gitti. Nupagadi parasına. Gitti. Gel sıra. Ha, kokusatlar kol çamarsa turası.
Çok rahmat Niyaz'dan ağzına geliriz. Winnie Pooh parası. Özgürce biliriz. Ayaşadalar varız mı? Çok rahmat, hürmetli yollar. Kelingizler oyunumuzun ikinci bölümüne ötölü Safarda havalı tuğanlar Rossiya jirgesine olib keladi. Birinchi faraz. Hey, boshqa faraz. Çok rahmat. Aldan жақсы bileydinizler. Gelizler, dolu zakatınızlar. Kelingizler ikinci faraz Tom Jerry parası. Maestro. Konkursantlara bir gol çalacağız. Çok rahmat, mehmanlar, gençler. Gençler, üçüncü para. Maestro. Hey, ceketler. Çok rahmat. Kelingizler hurmatli to'rtinchi para. Burası. Hey! Hey, kaç ağzım yapın? Çok rahmat. Rahmatınızdır. Beşinci paraz Nupangagi parası. Kol çal başlatmaz kırmızılarda. Ha! Bunday bili ben ama kirine girip. Keling zangırga paraz Winnie Pooh parası. Maestro. Çok rahmat hürmetli oyuncular. Winnie Pooh parasına. Gençler, daha da başlayımız birinci paradan. Safar alırız tuğanlar Özbekistan ülkesine safar alırız. Maestro, birinci para getir. Kol çal başlatacağız. Ha! Konkursantlarını kol
Kolçağı koşturacağız. Şu bilediğinizde Çorba durma hemen adamla gerekse Toğlu jeli parasını uzatarız. Yaşlar. Çok rahmat hürmet eyvallah. Gezer dağdere aktan akla iparasına. Kolçağı koşturacağız kumandanım. İzlediğim çıkarağız. Hey! Ha! Buna paranın davlenası olur olsa eşike çıkıp durumuzlar olsa gözünüzleri jüp durumuzlar. Özü göçü para tumanlara. Lütfen öyle değil parası. Adaşım India'da gel bakın şu adam. Ha! Geliniz, adırdı bana. Winnie Pooh parası gezer. Bilen yaşta. Gençler, canlı konkursu atlar. Bozara geliriz. Hanımız birinci yorumda atlarcayım. Canlınızlar, süret götüştürümüzler, Atador Restoranı, Fadalar Kilitleri işletinden, süretin üstüde 5 minut. Vacil ettirmez hocam. Ağırkı paradan başlayıp götürürüz. Birinciden emez, ağırkı paradan. Ağırkı paradan aytız. Ağırkı orumdan. Jeli parası.
Kelingizler, biylep kelip birlikte alalım. Beşinci oranda Aktan Aklay parası. Dördüncü oranda Maguli parası. Evet, Maguli parası. İkinci paraga Winnie Pooh parası. Ha. İkinci para Nu Pagadi parası. İkinci oranda gelingizler. Nu Pagadi parası. Maestro. Ha. Şuradan Grand Prix Simba parası. Ha. Konkursantlarga orduңуздарга алсаңыз болот. Чоң рахмат сиздерге. Ушул оюнду уюштуруп берген той ээси Эркин агама жана өкүл атасы Турус агама бир катуу бир кол чабыңыздар туугандар. Чоң рахмат келиңиздер. Мен бұл жаққа сөз кезегін баштайын, сөз кезегіне чакырайын. Эркин агамын Куда сөйк төрөгөнүздөр Орозбай агам баштаган Чынар эжем коштогон келиңиздер. Куда сөйктөр. Чоң рахмат келиңиздер. Hurmatlı doğanlar, bugünkü şu toy, жақсы toylardan olsun, Erkin'e rahmet, şunca bu baldarda öyle bir olsun, baldar sağa büyüğünde olsun, жақсылық olsun. Şu uzun yana kazanır, seriye birinci devlet solu, işleri iyi Hacımız Kayran, şu yetişesine gelen olmasından sonra ettiler. Şu tarlaların sesleri, belki ağaçtan çıkan derse kalırlar. Vakti olurlar. Чоң рахмат келиңиз. Эстерге бир сүрөткө чыкканыңыз ага. Андан кийин белектеп тапшырабыз. Чоң рахмат келиңиздер. Олуктан турбайда мен бул жака Эркин агамын жалпы досторун бул жака чакырайын. Канат агам баштаган Камил, Данияр, Капар агам коштогон жамаат келиңиздер. Жалпы достору. Эркин агамын жалпы достору. Ала кошуп Эркин агамын аяшкаларынан Искендер ага баштаган Ильяс ага коштогон жамааты да чакырабыз бул жака. Келиңиздер. Самастары, hürmatlı şu toy köpeleri, oğlum Yiğit Gelmez,
Бүгінгі үйлені құттықтайынан құттықтайыз, құш болар бек болсын. Әлемде еркін аяш екеуінде шу келмей сізге қызмет болып қалсын. Сіздердің қызыңар болса бізге маңыз болады. Құда сөктерді шындай сыйласқаныңар жақсылықтың үстінде болып, жайғаныңар дастарханда дамытты болып шындай күндердің үстінде жүргеніңіздерді қалаймыз. 2 жас бақылауға құш болар бек болсын. Урматтуу ушул бүгүнкү Актөйдүн меймандары. Алыс ушул Кызыл Кыя жеринен келген кудагыйлар. Эркин мына досум бүгүн уулуң үйлө ушу аяшмыкон кубанычыңар койнуңар батпай турат. Ушу алган келиниңер өзүңөргө кут болсун. Аяш уулум менен ушу келиниң бактылуу болсун. Жараткан Алла Тааладан бир гана нерсени сурап кетебиз ушул аяш ата эстелер. Жараткан Алла Таала экөөңөргө биристен бала берсин. Артынан байлык берсин, байлыкка кошуп бакыт берсин. Аяш уулум кармашкан колуңар эч качан үзүлбөсүн. Бүгүнкү үйлөнүп тоюңар кут болсун. Келечеги кең түбөлүгү түз болсун. Биз ошону каалайбыз. Çok rahmat. Ayşe'mizden hoşuna koyalım mı? Geliniz. Күндөй күлсүн кубаныч кабак кашта, бакыт консун силерде 2 жашка, жашагыла жубайла урзак өмүр, бириндикке окшошкон аскаташка дегендей, аяш балабыз, келинибиз бактылуу болгула, ушу кайната кайынени сыйлаган жаштардан болгула, узун өмүр, бакыт таалай, жакшы нерселердин баарын силерге каалайбыз. Досуңуз Жылдыз, бүгүнкү ушул уулуңуз менен келинибиздин тою кут болсун, өмүрлөрү узун болсун. Ушул ата-энелердин атынан бардык дүйнөдөгү бардык жакшы нерселерди каалап кетебиз. Бактылуу болсун экенеш. Çok rahmat. Kalganızlar koşularsa tapşırmay turabız ağa. Ağa tapşırmay turabız. Bul jaka ağa. Erkin ağa, kelingиz, естеликке сөзгө түшүп алыңыздар, келиңиздер. Erkin ağa. Çok rahmat. Men daha gençler sözlük gezegine çağırayım. Erkin ağamın ayaş ülkeleri, Siken ağam, Talan ağam hoştuğun cemaati çağıram. Gelingizler. Çok rahmat. Gelingizler ağalar. Assalamu alaikum. Erkin aka, Ayşe aka, toylab quluq bolsun. Şu gelmeyen oğlum hizmatını görmüşlerden, nevrelerdi erkeletin. 2 yaşka bakıt kalayız, bakıt olsun. Şu ayının aldığımız olmasında, şu elin ortasında aydaymış gibi 400'ün arasında bakıt oturuyorsun. İmanlı saptı, jakşı sınıftanlar ballardan olsun, kızlardan olsun. Toyumuz kılık olsun. Ballar hoş bakın. Ağalar, estelikке sürtke düşü olmaylı. Geliniz Erkin ağa.
Çok rahmat. Ağlarayım birlikleri izlerin karşınızda doğru. Kelingizler umatlı tuğanlar vakıttan Muhturbaylı ben Bulcağa anara Alimimizдің koşmalara altına ece başlagan Alim Ece koştuğun cemaatı Bulcağa çakıran kelingizler. Kelingizler koşmalar cemaatı. Anara, sizlerin bugünkü milyonu koymak menен kutlaymiz. Sizlerde ömrüңөрдө birinci жолу болуп жаткан milyonu koymak болсун. Кармашкан колуңар түбөлүктүү болсун. Эки жакты тең сыйлаган жаштардан болсун. Ошо экөөңүз эки жакты тапкан ата-энелер биринчи орунда, силер экинчи орунга ушулардын жакшы күндөрүн тең көргүлөр. Қалғаныңыздар қосыламыз ба? Келіңіздер, адайымызды қосылаларына. Hoş geldinizler milyonlar. Şu gecenin anara kızı, köyüne. Sizlerde vaktılı oluşunları kağlayman. Vaktılı boğla. Urmatlı bugünkü gecenin milyonları. Buna bugün iki жаштын ой тилеги дап келип турмуш сапарына кадам таштап отурасыңар. Турмуш сапарыңар жамандуу ысык болсун, кармашкан колуңар бөлүктүү болсун, бактылуу болуңар. Келіңіздер, қалғаныңыздар қосылыңыздар. Эстеликке бір суретке түшөбүз, андан кийин бийликтеп тапшырабыз. Келиңиз ана. Ортого туруп эстеликке суретке түшөбүз. Келіңіздер, екі жаш сұрттайыз, той иелерін құттықтайыз. Келіңіздер. Қолымдағы айдын әже келіп қоймыз бұл жада. Абдылдаға жана Кушпаға, жана классташтары Сабыр әке жана Жакып әке. Келіңіздер. Жана Айдин әженин группалаштары, классташтары Айнагүл әже жана Жамил әже Орынбүй әже қоштырған жамаат келіңіздер. Сөз құрамыз сіздерді. Курсташтары Абдуллаға баштаған, Кушпаға қоштырған жамаат курсташтарына келіңіз. Ошол Айдын канактары, достары убагында кечеле өзүбүз жаш секеле ушул балдардай болуп чогулганбыз. Россияда бүгүн келип жылдар өтүп кызыгы турмушка кетесиң. Ошол кызыбыздын бактылуу болушуна ушул жерде турган достор баардык тилектешпиз. Ар дайым бактылуу болуш үчүн мына элибизде айтат эмеспи? Алысты жакын кылган, жакты тууган кылган кыз болот. Мына кыз баланын алдынан бүгүн келип отуруп, сен менен 20 жылдан бeri көрүшпөй атып, бүгүн көрүшүп отурабыз. Бunda Kuday buyursa, bundan ары kızın ardından gelesi de biz menен sözsüz жолугушуп болсун. Kısacası, ошол эки жаш бактылуу болсун, эркек досум, бактасын.
Dosum, mına sana kelin olsun. Ben dostuma köyolda olsun, köyollarımız uğur olsun, sana kız emez, kelin emez kız olsun. Şu 2 yaş baktılı olsun, tübeleke, sizlerkin 1000 yıllık tutak olmasın. Baktılı olsun. Assalamualaikum, hurmatli Aqto'yning kubadalari. Bular biz bugun o'ta quvonch kunda o'tiramiz. Bular O'sh oblasi bilan Batken oblasi xudo bo'lib, bular xursand do'stim, bular erkin do'stim bilan xudo bo'lib, bular biz hozirgina o'tirib, shu sirdashgan, siylashgan, hurmatlashgan xudo xudolardan bo'ldilar. Shu bizning qizimiz bilan o'g'limiz tübeliga baxtli bo'lsin. Qarmashgan qo'llar hech qachon uzilmasin, bosgan yo'li baysalli bo'lsin. Noz Abdulla yaxshi so'zlar aytib ketdi. Xursand bilan qancha yil birga o'qisakda bunday ko'rishaylik. Bugun ko'rishib, shu qizimizni to'ylayapmiz. Erkin, shu shirin xudolardan bo'linglar. 2 yaş baxtli bo'lsin. Çok rahmat televizyon Polat Ağam'ın dost toruk mesajlarına sınayın. Keliniz. Biz Adina Dostluq'un gruplaştары olabыз. 90-жылдан 94-жылга чейин Ош педагогикалык окуу жайында 15 жашыбыздан баштап бирге окуган группалаштар болобуз. Биринчиден мен бул жерде отурган Кара Суу совхоздук туугандарыма салам. Себеби мен өзүм ошол айылдын кызы болом. Эркин аке, Жылдыз жеме, сиздер эң жакшы жерден куда күттүңүздөр деп ойлойм. Билимдүү, акылдуу, сабырдуу, бардык жактан төп келишкен келин алып отурасыздар. Ушул Үкам Миңбай менен Аяш кызыбыз анара түбөлүккө бактылуу болушсун. Ушулардын ысык чайын ичиңиздер, төрүндө отуруңуздар, небере чөбөрөлөрдү көрүңүздөр. Адина досум, Аяшыбыз курсан, силер дагы кызыңарды чоңойтуп, ушул даражага жеткирип, биздин Кара Суу совхозубузга узатып отурасыңар, бизге келин кылып, балдар түбөлүккө бактылуу болсун, кармашкан колдор үзүлбөсүн. 2 областтын, 2 райондун тургундарын тууган кылып отурушат эки. Дайыма карым катнаш үзүлбөсүн, түбөлүккө бактылуу болушсун, тойлор тойго улансын. Дайыма Кара Суу совхозунда ушундай тойлор болуп жүрө берсин. Çok rahmat televizyon dostlar. Hurmatlı бүгүнкү ак негелүү тойлуу күбөлөрү. Мына бүгүн биз Кара Суу жергесинде азиз мейман болуп, Аяш кызыбыз Анаранын күйөө баласы Миңбайдын үйлөнүү үлпөтүндө күйөө болуп отурат экенбиз. Учурдан пайдаланып, Айша Тайшинелердин атынан Аяш кызыбызга күйөө баласына чын ден соолук, бакыт таалайт. Аяш кызыбыз барган жерде бакыт таап, бактап, шактап, бактылуу болсун. Эч качан кармашкан колдор үзүлбөстөн, түбөлүккө бирге узак өмүр сүрсүн. Миңбай, сен касиеттүү Кадамжайга күйөө бала болуп атасың. Кадамжайдан бектер чыккан, бекзадалар бек чыккан, бирин-бири ээрчитишип, ханзадалар хан чыккандай. Болоткандай, Абдыкадыр Орозбековдай, Асамат Масалиевдей Кыргызстандын улуу инсандары төрөлгөн жерге күйөө бала болду. Кызыбыз ошол Кара Суу элини сыйлаган, ызатта урматтаган, ийгилик таазим кылып, кызмат кылып, кайрым жолдун сыйлаган Курманжан атты элибиздей бапайган байбиже болсун. Hoş geldiniz. Merhaba tutturalım. Bakalım. Esterike bir süret kötüşümüz andan gibi birlikte tutacağız. Gelin izleyiciler. Şaltımızda esterike süret kötüşümüz andan gibi birlikte tapşıracağız. Gelin izleyelim.
gelingizler. Nazır ağamın canavatçı. Toyozun 3. bölümü başlandı. Bir kadına alacağımızlar gençler. Şahrapat birincisini ortadan oturmayla tuğanlar. Ben bu jaka sözlüğüne çakırayım. Mingbay Mırza'nın bir tuğanları. Aysal Kınayımlı Cana Sancar Mırza'nın bu jaka çakırayım. Sol jagıma, Cana oğul jagıma Anara Aymoz'un bir tuğanları. Baysal Mırza Cana Cırgal Mırza gelingizler. Bir tuğan cemaati, cevabı bir tuğanlar gelingizler. Gelingizler bir tuğanlar. Ben sözün gezegen bereyim, mingbay gıyolansınlar bildireyim, icesinde sözün gezegen bereyim. Gelin sizce. Hoş gelipsizler konuklar. Men Ukam Mingbay, gelin Manara, sizlerdir bugünkü ünlönüp ötü toyunlar meni kutlayın. Birinciden sizlerge den soluk, uzun ömür, arçaday yaşlık, muzikaday şattık. Jegenime yüzün bolsun, ömürün ömrü uzun bolsun. Karmağanına rakça olsun. Karmağanına, cıttağanına rakça olsun, karmağanına rakça olsun. Şu
эки жакты тең сыйлаган жаштардан болдулар. Кармашкан колуңар эч качан үзүлбөсүн, бактылуу болгула, бар болгула, бай болгула. Алдын арды бала бассын, аркаңарды мал бассын. Анара ушул айылдын эң алдыңкы келиндерimiz ортоңку келиндерине болуп жүрө бер. Алдыңкы келин болсоң сөз тиет, көз тиет. Аркаңкы сөз. Алдыңкы келин болсоң сөз тиет, көз тиет. Аркаңкы келин болсоң сөз тиет. Бактылуу болгула, кармашкан колуңар эч качан үзүлбөсүн, ден соолукта болгула. Чоң рахмат, урматтуу күбөлөр. Кол чабыңыз кеңиздер. Миңбай мырзанын бир тууган эжеси. Ал эми мен сөздү кезең берейин. Миңбай мырзанын бир тууган иничи Санжар мырзага берем. Ошо Мишаға жана Анара эжеңе бактылуу болуңуздар, кармашкан болуңуздар. Чоң рахмат. Албетте кеңиздер, Айчырагы айымыбыз, Анара айымыбыздын бир туугандарына берейин. Кеңиздер. Сиңдим Анара, күйөө балабыз Миңбай силерге узун өмүр, бакыттуу, келечекте эң бактылуу жаштардан болгула. Бир болуңа, бай болуңа, дайыма бирге болуңа. Бактылуу болуңа. Урматтуу жездем Миңбай, эжем Анара, сиздердин үйлөнүү мүмкүндүгүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сиздерге балор, узун өмүр, сүндө соолук, чексиз бакыт, ар дайым бактылуу болуңуздар. Үйлөнүү тоюңар, жемиштүү болуп, бул турмушта уюңар, көңүлүңөр куунак болуп, дайым шакта жүргүлө, тоскоолдуктар эч болбой, дайым келеңдүүлө. Урматтуу бүгүнкү сиңдим жана күйөө балам, сиздерге бүгүнкү ак никелүү тоюңуздарда отурат экенбиз. Ушул убакыттан пайдаланып, дүйнөдөгү баардык жакшылыктарды каалайм. Дайыма ойлогон ой максатыңыздарга жетиңиздер. Эжем Анара, жездем Миңбай, бактылуу болуңуздар. Таанышса бер келесем, маңдайда өзүң болчу бир тууганым, жакшылык жаманымда колун созгон, көмөкчүм өзүң болчу бир тууганым, жабырга бооруп турсаңыз надан. Жанымда өзүң болчу бир тууган, адашып барыңардан бир эжесам, имерип жолун тосчу бир тууган. Чоң рахмат, кеңиздер. Бул кыздар да ырдай издеп турат, кеңиздер. Саман, 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 самандын жити жаман, капа болбогу сени, акамдын жини жаман. Жерди тепсем суу чыкты, сууну тепсем шөө чыкты, шунча баланын ичинен менин акам зор чыкты. Чоң рахмат. Калгандар кошулуңузбу? Сиз сүйлөшпөчү, келиңиз. Кымбаттуу ушул кесенин катышуучулары, сиңдим Анара, күйөө балам Миңбай, силердин бүгүнкү бакыт кечеңерде отурат экенбиз. Силерге биринчиден ден соолук, узун өмүр, дайыма ойлогон ой максатыңа жетип, жакшы жашап кетишиңер менен тилектешмин. Бактылуу болгула. Ömrünüzler uzun olsun, kapatmanızlar kuvvetli olsun, sizlerle kalın. Dünyada bazı çarşılar kalın. Daim vakti olun. Чоң рахмат. Калгандар кошулса, кеттик ана бек туугандар. Белеңиздерди таштасаңыздар болот. Эки жакшы куттук келесиз, келиңиздер туугандар. Бир туугандар жамана. Бир тууганым болсо аскарага жетишин, бир тууганым жок болсо аскарага жалгыз кейсиңдер туугандар. Bir tuğlanı var adamlar, o bol toğdoy, çok
Kelingizler. Kelingizler hormatly tuğanlar. Men söz кезегine чакырайын. Миңбай мырзанын жалпы достору жана аларайымыздын жалпы курбулары. Келиңиздер. Уйруксуз, койгөнсүз, тойсуз дос көңүлсүз. Келиңиздер. Жалпы достор. Sendey dost bolup Yıldızlar udar çamaşır Adamga adam tuş bolup Bir balgon öyde tömöndü Dost degen sendey dost bolup Dost degen sendey dost bolup Barga köpük, çokko çöpük Келиңиздер урматтуу туугандар, кадалбаш меймандар, көңүл буруңуздар, назар салыңыздар. Мен сөз кезегин сунайын 2 жаштын досторуна. Дүйнөдө кыздын атылык, дүйнөдө кыздын чачылык. Кызыгын көрбөйт дүйнөнүн кыз сыйлабас макулду келиңиздер. Анықтан аларайымыздын подушкаларына сунайын микрофонду. Келиңиздер. Урматтуу кадырлуу коноктор, кутмандуу кышка кечиңиздер менен. Урматтуу досум Анара, Айша Мимбет. Силердин бүгүнкү үйлөнүүңөр менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ылайым өмүрүңөр узун, ден соолугуңар чың болсун. Каалайбыз узун өмүр асылдарды, адамга керек болгон бакыттарды. Дүйнөдө эмне ойлоп кол сузсаңар, жашоодон карысын анын баары. Pardon, keliniz. İşte Jotko Mert'ten esti işemeseniz. Бийтпеде мында турган Асылбек 2 жашка. Бириңиздин жайнап ачылган, бириңиз бул гүлстанап чыгылган. Мына эми отурасыңар жарашып, бири-бириңе түгөй болуп татыган демекчи. Досум Анара, Айша Мимбай, силерге бүт дүйнөнүн жакшылыктарын каалайм. Дайыма бактылуу болгула. Kalganınızlar koşulmaz ha? Kelingizler. Dostlar özünüzдөр bir kolçağa bolsa çekin. Assalamu alaikum. Бүгүнкү вакытта конокторду кош келипсиздер. Жана мен досума жүрөгүмдөн чыккан соң жаңылуу сөзүн айтып кетмекчимин. Урматтуу досум Миңбай жана Айша Анара. Ар дайым бактылуу болгула, албашкан болгула, эч качан үзүлбөсүн. Бактылуу болгула ар дайым. Менин кааларым ошол. Красавчик. Урматтуу бүгүнкү кеченин коноктору, силерди ушундай жерде көрүп жатканыңыздан абдан кубанычтабыз биз. Урматтуу досум жана Аяшым, силерге бакыт каалайм, узун өмүр каалайм. Дайыма досум Аяштан, Аяштын жаштаган, сыйбаган жаштардан болгула досум. Бактылуу бол досум. Иша досум, туган Иша досум, Айша Анара бактылуу өмүрүңөр жүрүүң болсун а. Кааларым ошол досум. Иша досум, Айша Анара, армашкан колуңар ар дайым мындай үзүлбөсүн досум. Кыргызстандын алдыңкы жаштарына мот жүрө досум. Досум бар сен Аскатоодой бийиксиңдей, досуң жок сен Аскатоодой жалгыз кийиксиңдей да досум. Ар дайым досторун сыйлап жүрөр досум. Бактылуу досум, ашта-аштын сыйлаган жакшы жаштардан бол досум. Досум Иша. Иша, кол көтөрсөң досум. Досум, көтөрсөң бийира. Досум бүгүндөн баштап бойдоштук менен коштошуң досум. Досторубуздун атынан куттап кетмекчимин. Россияда
Şu dost ballarına kutladı dostum seni. Sana bakıp kaladı, uzun ömür kaladı dostum. Şu bizim arzu olan şimdiki konkretimiz var ya geçirdi dostum. Konkretimizden çok müsaade bırakacağım. Şu dostum. Vakti bu oldu dostum. Güzel. Hilege çalar ve iki jashni kurtaysizlar. Hey! Güzel. Hilege çalar ve iki jashni kurtaysizlar. Temizlik dostlar, cevabımızdan Gençler gelin izleyelim. Dostlar.
Şarlaqma dinleyiciler qatarınızı uzmay turamiz. 82 altın adamarına sıra borboyuncha chaqirmoqchi. Javobingizni toptirib bersin. 82 adamarlar ustida. Assalamu alaikum warahmatullahi bugungi to'yga kelgan mehmonlar. Ekijash baxtli bo'lsin, o'shundayda Avg'uston aparatib kelgan Xudo-Xudoylar, tug'anlar, akalar, rejalar tinch qolinglar. Ekijash baxtli bo'ldi. Az da olsa kishini jegish endi natidan to'g'ri chiqarmagunizda xabar bo'lsin. Do'stlar, akimning natini ular qabul olingizlar. Tamamınızlar tatlı olsun.
Kafanızı dağınırız baydırız. Келіңіздер көңіл бір болыстарына салыңыздар, урматтуу туугандара. Мен ыраазычылык сөзүн сунайын, Меңбай мырзанын атакерчиси Эркин агамасына. Келиңиз ага. Бүгүнкү кеченин меймандары, келгениңизге рахмат сиздерге. Ар дайым ушун тойлордун үстүндө күлүп жайнап жүрө бериңиздер. Капа болбоңуздар эми ушунчалык болушуп жаныма меймандын. Келиңиз. Урматтуу коноктор, баарыңарга рахмат. Биздин тойго келип ушунчалык көңүл буруп отурганыңарга дайым силерге ден соолук, үй бүлөлөрүндө тынчтык, дайым ушундай тойлордо ойноп күлүп жүрө бериңиздер. Чоң рахмат. Келиңиз бул жака Анарамыздын чоң отасына сыналга келиңиз. Урматтуу алыстан, жакындан келген туугандар, бардыгыңыздарга чоң рахмат. Тынч болуңуздар, бар болуңуздар, бир болуңуздар, бай болуңуздар.
Sizlerge çoğun iyilikler kallayız. Uşunday toylor tez bol kursun. Uşul kafede de tez bol kursun. Mına men özümdün balam Minbayga, kendim anara, kızım anaraga geçeresizler. Çok ilker kallayım, tıyçaman bolsun. Baktap, şaktap önüge ösüp keteversin. Dünyadaki en жақсы нәрселердің барын қалайым. Қапа ой кетіңіздер, жақсы кетіңіздер. Барыңыздарға чоң рахмат. Рахмат. Чоң рахмат демеңіздер. Көтеріңіздер білекте Құдайым берсін тілектедей 2 жашқа батасын Үсен ағам берсін. Келіңіз ағам. Қарауымен şu 2 yaştan armağanıştan kollarını acıramasın. Kırgızistan'ın en altı olsun, orta ballarından olsun. Şularga bakıp tağla, bala çakalım oluşunda tilekteşimiz. Onun Айтқаныңыз келсін, bir батас, екіншісі саз еткеніңіз бар. Құрметті туғандарым, құдағайлар, құдалар барыңыздар, тыныш аман болыңыздар. 2 жашқа бақытты алайым, омей. Аллах бары қора-қора болыңыздар, онда шындай той болыңыздар. Тойдың жаман болса жашырып қойыңыздар, жақсы болса ашырып қойыңыздар. Той иелері бұл жерде тұрады, анша-мұнша ұмытылған кәнебетіңіздер болса келіп тапшырып қойыңыздар туғандары. Ертеден мен 5-тен бері тик тұрып, мына ресторанды тейлеген администраторына, жаңа официанткаларына bir қатты дүркөте қол жағып қойыңыздар туғандары. Ел отырады, бір отырбай туғандар. Оң көзіменен қаншалаған тойларды атқан, қаншалаған батыларды алған. Операторға бір қол жағып қойыңыздар. Арқамда музыкамен толтырып сіздерді бейнеткен музыкант талайғамада бір қол жағып қойыңыздар. Қазақ қырғыз бір туған, тамаданы кім туған дейді, мағада бір қол жағып қойыңыздар. Мен сүйін қалайын. Бүгін тойдың кемшілігі болса жашырып қойыңыздар туғандары. Тойылған адам düşünеді, тойылған адам düşünбейді. Туғандары тарылмай кетіңіздер. Бүгін тойыңызды алпарған Ошшарының қолы, Қарашарының тұрғыны, тамада бақытияр жана елдер болды туғандары. Шоң рахмат. Ай бары оған қайтыңыздар. Оған келмесе кәнеңіздер орныңыздан тұралы, 2 жашты тұрмыс жолыңызды тала. Музыканы қоштасына кәнеңіздер достары. Arkadaşlar, kalça biraz. Kavuşkan iki kol, çalışkan iki yol. Erçişi bir çanda, tekin kol. Elinde bir bol. Orada koyduğunuzlar başında erkin adam çok koyduğunuzlar bu bakalım. Haydi bana falan koyduğunuzlar. See